Welcome guys to a new video from TL Gang Gaming. Let destruction commence! Time has come! Kanega video nga sna khnang nam tagi tu gi banuna ban nga chat ma setting ma phi hap on lagi mobile don gi bel aktif ro gila on magi bat batai lang re ki kanega video nga pan batai ngai psia ban on kom no setting ma kan yara bat chat psia po game Free Fire. Kanega video pan ngam hikai re ban on developer na ngam hikai re ban use DPI ma pila ban pe gi tu video janga sa use lang gi DPI ro na sampai kemudian on developer ngalai kai kata gue video saya pek mah ngalak snack hendet video mah melak reban snack haji ke por developer bagi nesting berkuat balik kan sak jerong mah video tapi kuat saya komen dengan snack haji ke por ke video dah ke video pas akan ke video ni kai tang sau klik setting mah developer tapi lah sampai kata gue video jangan kemudian on kata developer bat karena pinbu DPI ro ngada hikai tu gue video selek ya tu video mana video ngani hikai be official tang sau klik setting kita ro gide setting bapi la bantip nanda la ba film batip re kan setting bam tangan hikai to ala ngin nyapai no kan on setting mobile film pila men ya setting klik setting le system the language at input pila nyon hangne pin I pointer speed ujang official don sit tang tu pointer speed te sobaban on use pointer speed to te ay okay to pointer speed kan number 1 setting mah da film lab in language input setting ro sobaba pin search na pointer speed la mi mah pointer speed la mi na search na setting yang page search na tu number 2 setting part lain tu klik yang setting yang fi klik yang jaga touch teta na touch and hold delay da pin yoran mi na touch and hold delay tahan pin I touch at hold delay pin I te jeng pila dan medium I short I okay hang ne apa yang bisa la ban off ne la ban dan medium ta ne short mah karena setting number 2 mah kan pin I number 3 pan klik yang na apa setting yang fi number 3 na apa display PI na number 3 setting mah karena gadan mah PI na apa screen refresh rate yang bisa kala ban dan klik si spar pau dan spar pau dan la ban rupau kadang nggak option makandai pau buat si spar pau buat si spar sau klik bagi bahaya mah klik untuk select untuk hang ne apa pila I ultra touch kadang ngane apa jang ne pin I kan normal yang bisa untuk I ultra fast nane I fast mah bar hang ne ro kan I bisa kan normal ne sa I ne apa fast kan setting ka balai mah an pini setting basau pada sa on developer ma pihak page itu video jangan ma pin on developer setting nomor sau klik yang setting yang feel le cepo pe system na yang sia kadang ada ban setting ne additional setting am tai kadang yang sia ka pun yang sia te jangan ada advance pe hana what ne developer kumna ban on developer kan tapi kai itu video saya pe itu video mah le cepo jangan aga developer te scroll senang tu pin iya ya kan aga bujing don kambangan hikai mah scroll senang pe hana ba tho window animation skill page una I off kenega transaction animation skill ro I off but ne im meter skill ro I off winner lightly gini mah pro lightly but DPI page mobile janga kadon cut RGB RAM ba mentang nanti temai mah ka default janga kadon lai ndro pau hi ka DPI te ngabu saus pa DPI share pila ban bu saus pa na saus san pau ma komno ban on developer but komno ban bu DPI hatu gawe video ngan DPI sa on tu video mah